Umthandazo wesabatha emini yesabatha mayibehle kwabangcwele. Mawandise umphathi wenkosi. Amen. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo esizukulwane senkumbuzo okuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Sesifike ethubeni lokuba kuthi labo abathunywe imindeni yabo la ngalomzi wasekhaya emphefumulo bayihlambukele imindeni yabo. Amen. Siyacela ke ukuthi kubantwana bakaNkulunkulu benze lokho abakutshelwayo nabakufanele bakwenze bangenzi okungekhona. Sicela ukuthi abantwana bakaNkulunkulu laba bazokhuluma ngala inhlayisho ukuthi bebe besukuma manje bezoguqa ngapha bazoba bathathu. Uma ubabona sebengaphe kwakho uhlale phansi ngoba kufuneka abathathu ngapha enhlayisho ukuthi abathathu ngala kwingudlungudlu ngaba nakhona enhlayisho ukuthi ngaba abagqoki ingubo emhlophe noma bangayigqokile so lonke uma bethunywa abakubo kulomzi ukuthi batheni abakubo ngekhala iphefumulo lokho kufunekayo kuphela. Lokho ungakhulumi ukuthi kithi kwenzeka ukuthi kithi inkomo yenza ukuthi kithi kwenza cha ungakhulumi ngekini ngoba awuphethi inkonzo la akuphathi inkonzo umuntu ongaphelele la kuleli thempeli kodwa ukufakazela abakini nokuzohlambukela abakini batheni ngalomzuzu abantu bathi ukhuluma noma yimuphi umuntu uyakhuluma la nangapha koma intethelelo abangayigqokile ingubo uma abakubo bekhulume ngekhala emphefumulo ukuthi akazobathethela amacala nangumuntu ofuneka eza uzokhuluma noma kufika amakhosi asezulwini kuye akhuluma ngekhala emphefumulo kufuneka akhulume lokho angakhuluma manje ungakhuluma okungazange abakukhuluma amanga wakhuluma la kufuneka konke labantu balalela into engeyona wena ukhuluma into engazange yenzeke. Cha ungafisi ukuza ngaphambili kanti wena ufisa ukonke uze ngaphambili kanti uzokhuluma into engeyona. Akusukuma abantu abazokhuluma ngokuthi abakubo batheni ngalomuzi oNkulunkulu bonke ngizikho zabo batheni ngalomuzi. Umuntu ke manje ezosukuma uthi mina ngosibanibani wabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi bani abesehlala endabeni. Uma ke nabashumayeli ngomdlalo nabavangeli nabakhokheli bona uma kukhona ozokhuluma uhlabele ivesi mase kufika umbhobha nyamuke ahlale endabeni angakhubeki nevesi. Amen. Sizocela ke abantu abankulunkulu abakwenze njalo inkosi iyobabusisa. Amen. Inkosi ayithetheni bamalazana. Ngamisizo ndoda sondeza umbhobha emlonyeni. Nguqinisela waGumede ngizalwa uMazulu. Wamisizwe uqinisela Gumede. Yebo. Ekhaya usembulwa eSentokama ngaphansi kwenkosi yakaZulu. Bantwana benkosi ngigule kakhulu kusela ngolesithathu. Bengathi ngomkhuhlane kodwa ubuhlungu umzimba wonke ngathi ngishaya umzimba wonke. Uthe izolo ke wasekufika isibonelo sodadewethu ufika abasekhaya umama bamtshela bathi umfowenu uyagula kakhulu kodwa akaguliswa yithina nabo abantu abamgosayo base bethi ikhulumani mina base bavela-ke abasekhaya umama la mama nabasekhaya umama laba bathi mntanami siyakubona usekukhanyeni sicela nathi usihlambulukele kushemba sikhumbule ngizobahlambulukela abantwana benkosi ngiphethe nami-ke lokugula ngiphethe kuphele ngoba udadewethu besebona isakwazi siphume emanzini siphuma nenhlwathi yamanzi. Ngithe uma ngikhuluma nogazi lami wathi ekhapha ungaba bewu-11 kodwa abewu-7 beyizambo egcekeni ziwu-7. Ngiyabona ukuthi lona lesisindi segazini lami ngiyacela ukuthi ngibahlambulukele uNkulunkulu abakhumbule sengiyababika uNkulunkulu. Amen.
Ngiyayikhetha inkosi yamakhosi uNyazi lezulu. Amen. Ngibowazwe lasenta eMlambeki endaweni yase-314 ngiphethwe inkosi yakwaKhumalo. Bantwana benkosi la ngithole umshumayeli angithula inkulumo engangayethula ngelinye ilanga ngoba naka abantu sebandile. Le nkulumo engangayikhuluma ngelinye ilanga ekulaleni kwami. Wafika inkosi yamakhosi uNyazi lezulu kimi ngangichitha amanzi kulesihlahla lesi abantwana abahlele eduze kwaso. Ngithe mangiqeda lapho yayisiqhamuka inkosi aqhamba nje ngale kwesihlahla yayisibhekana nami. Uthi umnikazi wezinto zonke wenzanda mfana. Ngithi mina baba kwangathi ngishona le ngase ngibona sengibonile. Ngathi inkosi yamakhosi bengichitha amanzi la. Uthi ubaba njengoba wenze njena la. Angithi umuzi kaNkulunkulu uyangcola. Bese ngithi mina Nkosi yamakhosi athi intethelelo yakho izophuma emlonyeni wakho. Ayizushiwe yini intethelelo yakho. Lento ozoyikhuluma esekhanda lakho oyaziyo wena iyona engifuna ukuthi uyiphinde manje. Iyona engizokuthethelela ngayo. Bese ngithi Nkosi yamakhosi umuntu ofika phakathi komzi kaNkulunkulu awungcolise ngazo zonke indlela ongase ucabange ngazo. Kungaba ukuchitha amanzi wayo ngenza nje sengulile inkosi yezulu umhlaba ngicela intethelelo ngase ngiduluke ngimanzi ngithenge. Uthi ubaba qhubeka ngifuna ukuzwa intethelelo yakho izophuma kanjani kodwa shona wena emlonyeni ukuthi njengoba ukhuluma nendaba kaNkulunkulu ukuthi emzini kaNkulunkulu uzothethelwa kanjani. Iqhubeke. Ngithi Nkosi yamakhosi umuntu osukenza njengoba angenza nje uyalahlwa ezulwini. Mayeselahlwa ezulwini kukhishwa abantu bakubo ezulwini ngalento ayenzile. Kuphinde kukhishwe futhi nemindeni yakudalo lesikhathi saphambili. Kukhishwa abantu bakomalume wakhe kukhishwe nabantu bakubo. Ngakho-ke imizi kaNkulunkulu Nkosi yamakhosi ngoba ikhona nje thina amaNazaretha labangena ngaphakathi kwawo kumele bangakwenzi ukungcola njengoba kwenziwe yimi. Futhi umuntu omelana noshembe lowo muntu loyo uyalahlwa emhlabeni aphinde alahlwe ezulwini. Kukhishwe nemindeni yakubo leyothola umhlaba leyakomalume wakhe. Wayesehleka kancane wayesethi inkosi ibusise. Ungcono ngoba uyakwazi lokho hamba inkosi ibusise. Ngase ngithi Thixo onomusa ngavuma isibusiso ngathi amen. Ngisho ukuthi abantu baNkulunkulu njengoba sesingene lapha nje ngithi angayikhuluma lokho phambili sasingengaka. Abantu bandile manje khona bafika njengoba ukwasho umshumayeli. Bafuna njengoba silana nje siwugade lo musa. Angisho ke lo muzi wodwa kodwa ngisho nomuzi kaNkulunkulu noma ngabe ikuphi la sikhona sigade ukwenza kwethu ukwenza kwethu sizolahlwa ngako futhi. Ngicela nje njengoba inkulunkulu encane sengehle akezansi angiqonde kweluleka ngiyingane bakhona abantu abadala. Ngelanga sakusathi senza u-23 lapha eMbelebeleni. Umfundisi wagwaza wathi Nkosi ibusise. amen. Kumela phezulu ngesondiso bobho. Okhulumayo umthobiso kaSole wakhona Bamisizwi. Sondeza umpopho emlonyeni. umthobiso kaSole okhulumayo wakhona emakadeni indawo ikaNusi. Amen. Abantu benkosi khona isibonakaliso okwafuna ukuthi ngisule ngesuku edlule. Futhi ngisabize ekhaya komalume kaGumede kaMaphumulo. So sathi mhla siqala ukuthi silethe imbuzi lapha ekhaya eMphefumulo lezo-5 ezine. Sahlangana somndeni salibika usuku kanti abakhona basemndenini bazohlola umfana ukuthi ngabana ngesizathu sokuthi abafuni ukuthi into engenzayo iphumelele. Kodwa-ke bahambe beqhubeka sithole lo hlelo lokwazokwenzeka ukuthi iy'mbuzi zayezeza lingakaboshwa. Ngithe uma sengibuyela ekhaya kumalume kwasefika amaphoyisa ngoba saxabana mfowethu lo ngoba lokhu edoluza kanti sengiboshiwe. Ngase ngiboshwa ngoDisemba. Kuthe maqhubeka kwensuku kuhamba ngithi mangifika ekhaya komalume ngavuke lo mfowethu omunye futhi. Wathi sesokhathala wena manje ngathi uzomele usihambe kini. Ngeke size sizwe ngawe la nangisekhaya komalume kodwa ngidala nawe.
ngeke sike senze izinto ngendlela yakho wahamba e-police station wafike wangibopha naye futhi kwathiwa bengabonakala ngithandaza lapha ekhaya komalume Zombosho kuthe masuka lapho lezo ibonakaliso lethiwa ngathi ngibona ukushumanisa umamane ngambikela lapha ekhaya imphefumulo nangempela ngafika kwakuyisonto ngafika ngempela ukushumanisa umamane kwenze ukuhamba usuku lesayelesi imbuzi wathi ukushumanisa umamane hayi kusho ukuthi khona ithongo elasana ngalesikhathi nileseyimbuzi ndafuna ukuthi unikelele sangena vuka nathi ngalikhuluma inhliziyo nganikele leyo thongo lelo kuthe ngesonto kumhla 24 ngilele nganginikele ngawo mhla 24 ngesonto sebenza kuthe mase ngene esuku ngabona unyazi endlini yakalawundi esindiwe ngabona izingane ezincane engaqhubele ngasenhle zakhethiwe zafike zabuka ngangizwa nguzathi kodwa unyazi ngaluzwa ukuthi ngoba ngibukela ngoba lathi unyazi ikhona yini into enzoyinikela nithole mangabe ithonga leni libushiwe kwakuwukuthi-ke kwafuna ukuthi lesibonakaliso ngisithule lasibuyile ngangasithule ngithema ngabe emsebenzini ngafonela imeneja yathi funa ukukhuluma nami ngithema ngifika emsebenzini ngavukelwa abantu engisebenza nabo bathi ngazuka ngo-2 3 kwathiwa ayisayini iwoningi-ke ndodela ngayisayini iwoningi kwakhona ukuthi futhi okusalayo futhi ngakuphela ngathi alwenzangabi lokhu ngiyaxolisa-ke lo thongo ngoba lavela njengoba eshiye ushumashimama ufuna ithongo endleleni angahlambulule ngiyacela ukuthi yama ngishembe akhombe lo thongo amen amen bancele okhulumayo umkhokheli uMambokazi ogana kwaDlamini engwavuma ethempelini lasemsentu ngaphansi kwesiba temple amen bantwana basezulwini nginovalo nginamahloni ngiyasaba emndenini wakaMbokazi abawona amaNazaretha uhlele umsebenzi bancwele ukuthi kuzokwenziwa isihlangu sikababa ongizalayo mina ngisigcina mina ngedi Nazaretha ngiganile ngikho ekhaya kodwa kuye kwafika abantwana basezulwini ukuthi kuzokwenziwa umsebenzi ngesonto elizayo mhla ka-15 kuthe enye ingane sihamba nayo la ilele ebusuku yasiyakhonjiswa kwafika abantu abadala bathi lo msebenzi enizowenza kuzobe idili nje uma nina ningayanga ekhaya lemphefumulo nosigeza ngezimbuzi ezisihlanu silapha bangcwele nginovalo ngiyasaba siza nazo lezi imbuzi ngicelela lemndeni ukuthi uNkulunkulu bambone ushembe ukuthi ubani amen size lapha sithunywe umndeni wakomalume emakhwethubeni le emampondweni Eastern Cape ukuthi namhlanje sizohlambulula umndeni osemakhwethubeni wonke ngibona ngasibonakaliso kodwa ngokulongiza la ekhaya ngizwa kukhulunywa ngineyinkinga ngakhuluma nobaba Majiya ngelinye ilanga wathena njoba ngigula ngasindi nje ngihlezwe abantu abangcolile ngase ngoba vele ngiyangezwa kuyakhulunywa ngase ngikhuluma nomyena nabantu basekhaya savumelana ke ngiyabonga lokho namhlanje ke sizobahlambulula wonke umndeni wakomalume emakhwethubeni inkosi busenelizwile Etha inkosi uNyazi lwezulu amen mina nginguGabi usindisiwe uMathungo wakwaMchunu ngiqhamuka entabeni zaseMlambethi ngaphansi kwenkosi yabaThembu ngijwayele ukuba ngiqhamuke lapha ekhaya esikhathini esiningi kusuke ngisibone noma ngibone umfula walapha ekhaya bese ngithi kusho ukuthi kufanele ngiphuthume ekhaya emphefumulo kuyosebenza ngo-August bengikhona kuthe ekupheleni ekuhambeni kwamasonto ngase ngazibona sikhule thina endaweni esikhule bena kunezimpi zembangazwe esasike sibaleke siyontuka singalali ekhaya ngalolo suku ngithema ngilele ngazibona sabantu ababalekayo sisuke ekhaya engizalwa kulona sibalekela impi ezayo thina sesibalekile nami sengibonile ukuthi sengibalekile kodwa ngathi nangiqalaza ngemuva ngabona izingane zakithi eziphilayo emhlabeni ngase ngithi akusizi ukuba ngibaleke ngishiye izingane zakithi emuva ngajika ngabuyela emuva ilapho khona lo muntu akasibambe khona uthe mase sibambile sabasendaweni engathi umfula amanzi ayageleza lapha ezinyaweni njengoba sihlele ngithi kufanele ngixoxe naye ngingakhombisi ukwethuka mhlawumbe uzosidedela ngithe uma ngisahlele ngiqalaza kwelinye icele
ngase ngabona buqamamana ngabona imishanelo lesisebenzisa lapha ekhaya emphefumulo masisebenza ngayibona inqikile ngithi hawu kusekhala emphefumulo ngibona imishanelo yakhona nomfula ngithi kanti uma sisebenza size sifike nalana ngajabula kakhulu njengoba ngilana namhlanje ngalowo mazi ngiyacela uNkulunkulu ezabakhumbula amen Kamala Sindisiwe Zungu uMaruli kuthe ngesikhathi kuthandi ngiphupha ngibona ikhehla engathi ngiphuma emgaqweni lingisethise le khehla kwahle fana nobaba kasekho le khehla ngilazi engathi langisethisa ngibaleke ngingene ekhaya endlini liseselibuya labuya nomkhulu ogqoka umqhele ofaka ijazi elimnyama nebheshi akhuluma ngalutho lomkhulu ehamba nanomkhulu abathe ubhombela isimo lasemampondo wasuka lapho ubese nginika indoda iphetha khomba kwamakhona asekhaya endlini izangifaka ngaphandle saphuma uhambe ngikhomba ngasasho lutho manje nangale ndoda ngizesayilahle empulweni sema ngibuye ekhaya ngafica nazi ukuthi kukhona ngingenisana namasosha amabhunu ayabuza ukuthi ekhishini amanzini evuthi ngathi mina hayi amanzi nje shuthi abevukeke lwasayikho anginankinga aphuma bahamba mase ngithi ngekamereni lamani nobaba ngihlangana ngithuke ngithini lento ngibone imbuzi eziwu-5 eziyingane neyodwa enkulende emhlophe lezi ezinye bezibrown ezinye zimhlophe ey'ncane eziwu-5 ngithi mina hayibo sisi Mazungu ini lezi mbuzi ezami masethi hayi Maringi siqale ekhaya lemphefumulo sihamba nazo lezi mbuzi eziwu-5 ngale ye-6 manje basiyise ebuhleni mebesiyise emhleni sifike iyinde ngale ndlela lena dadewethu engathi ngithi mina ngeke ngisebenzile ekhaya lemphefumulo u6 months ngiya zonke iy'nsuku kepha-ke mina ngoba ngaze ekhaya lemphefumulo lethela le mbuzi sasekuseni sohamba nazo sekhaya lemphefumulo sithi masisuke ekhaya lemphefumulo sizoye sesiye ebuhleni-ke bazoyithatha cela uNkulunkulu ngibese ngiphaphama cela uNkulunkulu ebusise nikuzwini amen ngiyakhetha inkosi yangithi ebuhleni bokuphakama ngazizwe bantwana bahle basezulwini siyabonga lenkundla uNkulunkulu azivulele yona ezweni lasemaqadini ukuba sikwazi ukuthola ithuba lokuzohlambukela izizukulwane ngey'zukulwane zemindeni yethu kunomthandazo la uShembe yonke into ayibhalela ingumthandazo abona nje amaculo ngangala yomunye umfundisi wakuleli izwe lasemaqadini uChiliza uthi behlala ubethi mayikhuluma ngathi uyakhomile kodwa uma uqaphela into ayikhulumayo yayinawo umqondo uma uwumuntu ongenayo inhliziyo namabili uthi yena behlala nqike kusofa afunde ihlabelo zaShembe abone ukuthi lezi zinto zazingabhalwa umuntu wasemhlabeni umuntu wasezulwini wayibhala ngoba zonke ixoxa indaba ziwumthandazo amen kunomthandazo la obhalwe uShembe esikhaleni sika-80 samashumi ayisithupha nambili ngizothola ivesi ibele izono zami zandile kulezi izono zami
bakhonza abahle basezulwini. Ngicela umvenqango uyazi afihlo umngane wami. Asusokwami ukuqonda nokukhuluma nokwazi angipho kwakhe nami ngifakazele lento ekade ikhulunywa abantwana babantu behlambukela imindeni yabo. Kule nkundla uNkulunkulu ayidilizile wayibeka emhlabeni ezweni lasemaqathini. Wayesethi igama wathi ikhala imphefumulo. Uma ujula ucabangisisa kahle, uma ushembe unyazi lwezulu ethi ikhala imphefumulo. Sasizobona ngani ukuthi ikhala imphefumulo. Ngoba phela ushembe akayethi into engenasizathu. Sasoyibona ngani umphefumulo asikwazi ukuyibona. Ngani umthandazo besethwese thina umphefumulo ijoka lomphefumulo. Akekho namunye okwazi ukuzwa umphefumulo wakhe. Uthi uyasinda kodwa siwuzulula. Imiphi lemphefumulo shemba akhuluma ngayo. Wayethi soyibona kanjani imphefumulo lokuthi ikhala imphefumulo. Wayese owasezulwini sethatha isinqumo sokuthi ayisukumise emathubeni. Izoyikhulumela kithi ngemfihlakalo yasezulwini. Ngoba ushembe sebona ukuthi sekufika isikhathi esimbi ezweni. La kwazi ukukhulunyiswa khona imphefumulo yezilwane nemphefumulo yabantu. Kulunjaniswe imphefumulo yezilwane nemphefumulo yabantu. Ushembe wayesevusa imphefumulo ukuthi ikhulume. Lapho ekhala imphefumulo njengoba kusithendwa ethi ucela ukuthi basukuma abantu abathunywe imindeni yabo. Nabathunywe iziqu zikaShembe ukuthi basichazele ngalokhu. Ithi inkosi eNazaretha sifika nomshumayeli uSimamani eNazaretha. Nkosi yamakhosi singabantwana abancane lapho kufika abantu bakhuluma indaba ezenza ikhanda liqede. Lutho unyazi phezulu nina bese nenze njani. Sithi baba asazi nathi inkosi ngoba bafike baxoxele thina. Manje kwesinye isikhathi kuphoqe ukuthi asiguqe sitshela abantu ukuthi nje lusangane emakhaya. Ngoba sekufika isikhathi ukuthi uNkulunkulu abavuse emathuneni bazoyikhulumela bona. Bamenyeziwe emathuneni. Shumayela siphelile lapho kashunyayela namanje sashunyayela kodwa abantu baphuma bamphika uShembe. Kafushane nje wasifika lolu hambo lasezulwini sikubonile lo khona bebefunga bashaya iphambano bathi sofela la thina zabala kodwa bafele intabeni kodwa kade babeshunyeza bashunyezwa oyise nonina bese ikaleni zonina bese inwele zoyise kodwa bamshiya uNkulunkulu ethuneni. Uthi uShembe kade nanishumayela ngifike kushunyayela. Tethelela abantu bayikhulumele. Noma ngabe bathini uNkulunkulu nomanda ngoba sekuyisikhathi ukuthi imphefumulo ikhulume. Ngoba imphefumulo ihluphekile ethuneni. Iminyaka eyamakhulu ey'nkulungwane lebhathwe ethuneni abantu. Ukuba abantu njengoba uShembe afika bangene ezulwini mhlazane uShembe efika emhlabeni ngaba ukubonakala la kuleli bandla laseNazaretha. Ngabe uNkulunkulu akakhononi mayisukuma iphethe inkonzo. Mangabe siqaphelisisa kahle abakhonzi abathi basezulwini akusanamisa uNkulunkulu mayikhuluma uncokola afika thatha bese ekhala ngamaNazaretha. Abesebala akuthi uNkulunkulu azabala ukuthi inkosi isiqu sokuqala sathathwa amaNazaretha isizwe sesibili sathathwa amaNazaretha. Akuhle lokho. Kodwa uyakhuluma uNkulunkulu. Futhi masizi ingqapheli ngemihla yenkosi uthi ngenkosazana laqala abalisa kanjani. Laqala phendula phakathi kudalwa yini. Siyamthanda uNkulunkulu. Kodwa khona lento eyenza ukuthi singamthandi uNkulunkulu. Yini lento singamthandi uNkulunkulu? Ile mphefumulo egeleza emagazini ethu nokungcola namaqaba nokufa kabi nethunjiwe nethwethuliwe.
njengoba uShembe uyakhala umphefumulo ukuthi izono zami zandile ngethula ubani usho kumina nakwena ukubuza ithongo laki ukubuza idlozi laki noma ukubuza abantu abadala bomndeni wakini bathi umntanami singethula ubani ukuba sahambe emhlabeni siyonile imvelo sahambe emhlabeni siyonile umhlaba singethula ubani lemthwalo ngoba akudluleke ethuneni inkosi ilanga ikhuluma ney'ngozi phezu kwentaba yomhlangano ithi inkosi ilanga masizwe ingozi ikhuluma ithi indlela ekhaya idlule ethuneni kodwa khona abantu abangadlule ethuneni babhajwe ethuneni mase bebhajwe ethuneni umoya wabo uyabuya uzezweni mawubuya uzezweni nawe nje unomqondo omncane njengami mawubuya umphefumulo womuntu wakini uzezweni uzoyakuphi ngoba isidumbu sakhe nenyama yakhe sadliwa iphethu nentutwana uzongena kusiphi isidumbu sekufanele athole indawo la azongena khona azembule bese bona lo mzimba wakho oyimno wakho abese khulukela kuwo abanye bangena emzimbeni yamakati abanye bangena emzimbeni yey'lwane kodwa ngizokhuluma ngamakati kakhulu ney'lwane ngizokhuluma ngami nawe ngoba sila ukhona umuntu ohlela isibozi sekhehle sahamba emhlabeni sithwebula iy'ngane sizenze amakhubalo imikhumiso yey'nkomo imikhumiso yey'mbuzi abantu benenkolelo embi bengene umoya kaLucifer baqupha umulokazana egcekeni baphuphumelezisa umulokazana bathathe leyo mbungu namahlile bawela imfula baye komajiya ngaphesheya abakhumuli bahlanganise nembundlwane namakhubalo bahlanganise ney'telezi kwakhiwe ikhubalo lalapha ekhaya ukuthi lo mnumzane acebe ngoba engenwe nje umhobholo ukuthi ufuna nenkomo eningi ufuna nemfuyo eningi ufuna ukukhonjwa benduna abantu bengena umhobholo wezinto zasemhlabeni bese beze beqa bafuna ukulanda iy'thwalo bazoyifaka emagcekeni lezi y'thwalo namhlanje zikhokha umndeni sibaningi mhlawumbe nami nawe kunjalo ekhaya usabathe uyayiqwala intaba akwenzeki lutho nangu ukhokho wezizukulwane mhlawumbe samashumi amahlanu 50 khokho ka-50 uyena wayena nomkhukhu njalo uboshiwe ethuneni wafika wanquma ithuni wavundla akudluli muntu noma ungaba umfundisi noma ungaba umphakeli ungaba umshumayeli ngeke umeqe ukhokho wakho ngaphambili ekufeni udluke enkulunkulu ngeke phela izulu lokuqala lomndeni ngeke uzuye emndenini wakho izulu elilandelayo kaShembe uzoyakanda nezulu kaShembe ungangenanga ezulwini lomndeni ingane nje manje zisoya phezulu kwentaba yomhlangano sonke zoshisa impepho emndenini siyobabikela emndenini umhlangano kangena uNkulunkulu selibisile bathi mhlazi inhlanu kumasingana uzophuma uyaphuma umhlangano fanele siyobikela umndeni yobikela abantu behlele esihobhweni yobikela abantu bafela bafa beyothwasa abanye bafa beyothwala emandulo abanye bafa ney'lwane bey'khandile bashiya amadodana iy'qhoko zey'nsizwa ezele abesephemboti kolosho abesebabiza ukuthi abafana babo kodwa unabafana uzele lapha ekhaya siphuma-ke esijini esinjalo balwethu siphuma empandeni njalo siphuma emasimini kanjalo ene kanjalo ngisho singahamba khona kwaNkulunkulu mhlawumbe nawo usuku nemini mihla namazolo kodwa igcineni sizamjikela uNkulunkulu nawo umthandazi izono zami zambili ngethulwa ubaba wena nawe uthunyiwe namhlanje ekhaya lemphefumulo wangena ekhaya lemphefumulo la uNkulunkulu abeke khona umfula wakhe okugeza lezo zono okukhucula leyo nsila yalawo madoda namakhosikazi ayenza lowo mkhuba emandulo mayibonge Nkosi njengoba vuma abantu abawu-3 nje ababili obavumela nini ngoba bafa bevume sangomeni vumani bokavuma baze bangena ethuleni wena masewukhona eparadesi makucela isivumo sikaNkulunkulu awufuni ukusivuma bebavumela nini abantu bakini ngoba phela ngesikhathi umwele ngisho inkosi yamaNazaretha angazi noma lento nginaka ngeke uyazi inkosi yamaNazaretha unyazi wezulu kuba imvela kancane kuba amakhosi ongaphela aqandulayo mayikhuluma uNkulunkulu acela isivumo sonke siyandoda amen kuyabanda kanti kuqala sifika kuleli bandla
siphuma emahlathini ngemihla yenkosi inyanga ezulu uNkulunkulu mayikhuluma icela ivume kwakuyihlahla namhlanje abantu bakhathele izivume zebandla suke sisho ukuthi ngikhona ngiyezwa uNkulunkulu nabakini bafo uyabavumela siyezwa Nkosi sawona sesemhlabeni ngalomntwana siyavuma Nkosi lokho okukhulumayo okuphila ukuthi ngabe sakuthatha Nkosi mayibonke Nkosi amen kodwa umathi yakasukuma phihliza abantu ikhanda bese cela isivumo uyihlahla makhuluma ngento efanele ngabe izolapha amathongo imindeni yethu abantu abavuma angisho ukuthi ngiyathetha kodwa siphana amandla mayibonke Nkosi siphana amandla ukuthi sazi ukuthi masikulomfula kaNkulunkulu asizele ukuzokubukwa usibanibani noma sizele usibanibani noma sizele ukuzoshumayela kodwa sizothetha amacala emphefumulo abazali bethu ngoba wathi uShembe ikhaya emphefumulo amen bayabubula ethuneni bakwethu badinga isililo bafuna ingane eyiqhawe neqhawekazi base bekhetha mina nawe ukuthi hamba mntana msele ekhaya emphefumulo siqhamuka inkalo zawo komhlaba yalingane emakhumbi nomali omhlaba sibabele kulomuzi sizowenzana kulomuzi hayi size esontweni cha uzile esontweni la awuzile futhi umngani wakho uze babakini nomnikazi wabo obadalile unyazi lwezulu mayibonke Nkosi amen into zoyenza uzowakhonzela unyazi lwezulu uthi Nkosi iphume esidwini esibolile ngizalwa Nkosi izalwazi ezazini inhliziyo ezikhulu athi akwazi umnako abazali abafana nabazali abafana abazana hamba awele imfula ahamba ngikubani ambhubhise umnako wakhe noma umqopho umnako wakhe angazali lutho noma azali abantu abakhubazekile lezo zakwazi sethuneni manje zibhajiwe ethuneni ayidlulile ethuneni umbuzo okuzwa unyazi ukuthi mayingadlulile lo khokhokazi wasemandulo ethuneni umakoti ozogala lapha ekhaya uzowanjani ngoba phela mayisuke esihlahleni lapha la khona intombi ihlala khona ilungiselwe ukuthi ikhuphuke lo mthimba isiyongena emendweni kade sifikile salwazi asidlulanga phela ethuneni umuntu makadlula ethuneni moya kuyabuza ezweni uyathi uzohlala lapha intombi yasekuthini ezogala umzukulu la ekhaya hlala esihlahleni salwazi sinqike esihlahleni uyafuna umakoti uzohlalisa leso sihlahla nasalwazi nomoya wazo kade sihlele esihlahleni singene simbathe umakoti akhuphuka phukasine uphela unyaka ajike umakoti abesana bomdlwele ecingeni sithi nesalwazi abanjani uzala bakhululeke thina zaxoshwe emndenini waxoshela imikhuba yakhe kodwa manje kuphela usefuna ukuyalona leli zulu laxoshelwa sizothetha amacala lokuthi umthandazo ngethulwa ubani sizothula bona kufuneka inhliziyo zethu eziphelele mayibonke Nkosi amen inhliziyo eziphelele Nazareth oyingcwele umntwana waseAfrika ayiphelele inhliziyo yakho phakathi kwalo muzi ukuze uShembe athi mayibo ethatha inhliziyo yakhe enyuka nayo ngene emathunjini omhlaba eyofuna izinkosi zakithi nezakini okhokho bakho la baphathe khona afuna veze inhliziyo yakho nangu umntwana wakubula uyakhathi phumani ithixweni mina ngizothatha ngiyogeze ekhaya emphefumulo unyazi phela ukwazi ukuthwala emphefumulo lithwala ngomhlaba obanzi lize nawo ekhaya emphefumulo ilona kuphela futhi elenze okwaziwa yilona ngokuphefumulo amen Isibabelelo 2:42 ivesi lesibili lithi ehla moya oyingcwele nawe ejuleni wokufa ngize nabo ekhaya emphefumulo ngifike ngenze lokho kuthandwa yini emphefumulweni wakho umthakathi uqedwa uShembe ukuthi ayeke umthakathi ethuneni mayibonke amen umphefumulo womthakathi uqedwa unyazi ukuthi alahle lezoyithini amen unyazi kuphela okwazi ukuthula ikwamo alikwazi ukugeza ikwamo unyazi ayagezi ikwamo unyazi lezo umfeni ngani uzogezelani ikwamo
Angike zikhoma zakho lala okukhomile. Sabela okukhomile isikhezelwa ayikahlwanga. Amazwi yazo. Uthi kwengathiya lo mthambo olungisidam la. Labo bantu ekuthiwa bathu bageze ikhoma, gezwa kanjani ikhoma, gezelani ikhoma. Ayikahlwanga. Lapho ekhaya emphefumulo uma wena oza nomndeni wakho kuwena ovuma uthi Nkosi ngicela ungethulele ithongo lonke la ngithi idlozi la ikhwama abanye bathwala benzi ifungo nenyoka ukuthi mangiyifi ngazami zonke uzosebenzela wena nomzana wasemanzini njengoba kusho lesizwe uthi uzobahlangulwela ungagcini ngokukhuluma kwakini thanda ucele uNkulunkulu akupha amandla uzobakhonzela ukubanikelela uthi Nkosi sicela bathule abanye benza ifungo nenyoka emanzini mabenza ifungo nenyoka mabethi khilikithi bayakhona la bazobiza ngufakazi mina ngibonile umakoti wami lo ikhehla lakho elikukhokho kayise lakoni nalona lithi malikhuluma uNkulunkulu elivusa ukuthi ikhulume ngiqophisana nayo nomakoti lathi la uyabona bani into okhuluma nawo sencane kabi mina ngakhuluma lokho kwakho lo sengamthatha usenguthiwe ufuna usebenza umsebenzi wakho ngibuza ukuthi mina umsebenzi umuntu azosebenza wathi ngifuna mina nami inyanga amakhaya waseswazini ugatsheni ngikwale nyanga ne ukhona lo uNkulunkulu emhlabeni uyazizwe wathi nami uNkulunkulu angihle khona wangipha ukuthula uNkulunkulu ngathi dela nami ngathi mina kodwa esihogweni wathi amakhuluma njani vele nje esihogweni kodwa ngiyinkosi bonke abantu engangibalapha nangibaphendlisa nangibafundisa ukungoma nomnyanga mabefaleza mina yinkosi yakho ebangihlupha labo bantu segezwe ushembe segezile likhehla walifaka la ekhaya emphefumulo selilihle sekuza bonke abantu lithini ngaba bamhlabela lingaphi uthi abona bamhlabela lingaphi bonke babephendla yini ngoba mina nami ngikhona ngesikhathi sakho sikasobhuza oqala mase ligeziwe likhehla selilandaliswa kumakoti kulingane kwayinqaba kwabanje ozobasiza uNkulunkulu ukuthi athumelisa abazali kumakoti sithi cha tshela umkhwenyana ukuthi akambonekela uNkulunkulu bonke laba bantu ababelatshwa likhehla mabepha uNkulunkulu bathulezelana nabantu noNkulunkulu wena kithi wena kini uNkulunkulu wakho oyinyanga labo bantu ababelatshwa uNkulunkulu wakho ucela baphile lapho mathi ucela baphile lapho labo balapha okwakho abayizango ngoba befuthameni baphela ingane wena kokho abanikeza inkuthu noqhamuka ofezela mabepha bavukela kuye phela wena Nkosi yakho yena nyanga yakho uyena mkhulu wabo ushekwa sakhela ikhala emphefumulo uthi lokhuqulele unsile njalo mayibonke Nkosi ngoba singasizele kuzodala bakuthi ingakho sithi siyabacela abantu ukuthi uhlakanipha wakho nokwazi kwakho nokuqonda nenkani nokuhonga nokushinga asimshiye esangweni ngoba ukho bethu babe nayo nkani njalo uyazi yini umuntu abe nenkani azagcine sephumile ekulungweni ngoba ngesikhathi nenkani eyishinga ugcine senezitha agcine seyofuna umajiyo bamqinisa amafutha eyilwane amafutha eyingane usengcolile lo muntu mayesegcadwa amafutha eyilwane afe akadlule ethuneni phela indlela ekhaya isho lami Nkosi lami ethi idlule ethuneni uthi khona kwabhajiwe ngikhumbula ngolunye usuku okwemihla Nkosi inyanga ezweni angisazi ukuthi ubani wayeshumayela ngane kaMgogo inkosazana enhle eyayini Nazaretha eyazalelwa eNazaretha kodwa ngoba ithi kuthiwa inkosi lami kumayichaza yona yayigagula mina kunzima ukuthi ngamele sigama bafazi ngoba khona abantu abangangoma wami igama lekhethelo lelo zinsizwa thina eshumayela itumele akenimele hlanzele emlonyeni wenu yekani ndawo ukuthi umuntu ungenamfazi usuyamemezwa uyabonga uzofunda iBhayibheli uthi bafazi iphilo leyo nto wena ungenamfazi umemeza igama elithi mfazi ngoba igama lekhethelo liyasebenzelwa maningi amagama ongawakhetha hlasuki uma ukhuluma nomfundi iBhayibheli lokuhloniphisa lelo gama uyazi ukuthi umuntu ongaganile mokwambiza ngomfazi uyabonga ngoba uyamthuka ufana umuntu othi unemali umuntu omuthi elisibona bani isigwile ngenamali uyahlanga ngoba yamcwesa yameka ezazilathana namali ukuthi unemali nalothi umfazi engaye umfazi icala le inkosi-ke kuthiwa yayikhuluma ithi inkosi ilanga mayikhuluma mina ngizobe sekhulunywa ngezulu ifakazisa ngalokhu khuluma ithi
inkosi yakhuluma nayo ukuthi ingane inkosazana kaMngoma yayihamba kahle phambi nqa kodwa yakhohliswa ngizoshiya amagama kuyo yona inkosi yakhohliswa umfazi othize okangile oyikaZareka wafuna ngoba le ntombi yayibona uNtangayo bekhethwa ningakhethwa wayeseyikhohlisa wayinika ikhubalo ethize ukuthi sebenzisana ikhubalo kanti sizohamba emhlabeni uthi yahlala ethuneni waze washintsha ibhanti umqalo wendlela ngesikhathi eshintsha ibhanti bathi abanenhlanhla yokuvezela imfihlakalo umqalo wendlela ngesikhathi eshintsha ibhanti wathi uma evuka ngosuku lwesithathu bonke abantu ababelele ethuneni wavuka nabo uthokozwa wafika ngengane kaMngoma thawuwele nosibandwana inganwena kade yona inkosazana uhlaleleni wathi baba lokho ngaphathwa nkosi ngivithe umuthi engawunikezwa unkosikazi othize wathi akuhle kodwa sizomkhetha insizwa uthi mayisethi umqalo wendlela awumntanabo wawungcozelani buka manje uvithe umuthi ethuneni awudlulile uthi mayisethi kulungile yayibona leyo ngane esekweluseni izalo umnewini uthi umne wabo wahamba kuthe umfana wabekhula nakuthe umfana engakagani kodwa yena usezovuka umne wabo usengane usenomfana uthi uyayibona leyo ngane elelayo hamba uyovuka kuyo utshele yotshela abasekhaya bangenzeli inkomo emhlophe emzini engcwele ikhona ilanga lokhanya uzokhezwa mntanabo kuthiwa amasexoxa umfana wabo inhlabathi ivukuza njengemvukuzane kwaqhamuka umuntu wesifazane uthi wavuka nenhlabathi wayesethi mntanami nangubabekazi wakho ngahamba emhlabeni uyihle ngagana uthunile hamba umbikele ekhaya uthi ngadla umuthi ngezwa nkosikazi ngcolile ngicela bangene emzini engcwele ephakambeni bayongigeza enkosini ekhona ukuze ndlule ethuneni mayibonge Nkosi. Mina-ke nawe umama wakho lokahamba edlisiwe uzodlula kanjani ethuneni akazukuba naleso sifo asigaxe kuwe mayizigaxa kuwa uzukuba nehlile ube nokufa njengoba uzonikelwa emini uthi ngizobika umkhuhlane ongiphethe kanti kwamama wakho kwagogo wakho kwakhokhokazi wakho khokhokazi wesizukulwane sokuqala noma sesibili noma sesithathu ohambe egula edlisiwe umuntu ehambe emhlabeni ekhwehlela akadlule ethuneni ngcolile bangakanani abantu bemndeni yethu abahamba bekhwehlela ushembe uzakhela umkula ukuthi azongeza lezo yikhwehlela zogogo bethu abahamba emhlabeni nankuya lo mkula mayibonge Nkosi. Abantu abakhulumile ekuseni abamzangu bakuthenda hleze mhlawumbe abanenhlanhla abasebenzi bawumuzi wakuthenda kuney'ndaba ey'nzima ey'julile abantu abahleli nazo la phakathi kwethu abanye ngesonto edlule wasukuma angisazi umama noma owakhuluma ukuthi ukhokho wakhe wayebulalinga wayekhupha umuntu wazana bakhe bonke abulala ingane ngoba lezo ngane efuna ukwenza impelisi ngoba lefuna ukuceba uthi lezo ngane zimbophile ngaphesha kwethu ezinye zazo ziyamaxhegu zizalwazi manje phezu kwesizukulwane esiphilayo kahle mshumane kaPombelo masakazi umzini singomakoti kaShembe kwaShola kanti uShembe Masila eParadise uthi lezi ngane zimbophile lokhokho noma zimbophile manje uvimba yonke into ezemva kwakho konke lokuyisendela lapho kuvimbile angisazi ukuthi izukulwane sesinako kodwa wakusho izukulwane angisazi ukuthi basibale izukulwane ukhokho izukulwane sesinako sebekhohliwe bonke abantu abebekhona ngesonto edlule kodwa wakusho umkhwethu uthi konke-ke bonke abaphanga kuyena abawumthambo wakhe abadlula bebabhajwe kuyena kuzothetha amacala njalo lapha ekhaya ephefumulo mayibonge Nkosi. Kunezinto eziyikhonzile kakhulu bakhonza abakhe basezulwini abanye noma kuphela inkonzo baye emakhaya ngoba uDisemba kuyomiswa inkomo ney'mbuzi kuyokwenziwa inhlambuluko njengoba uDisemba kusukela ngoJanuwari nje bazobe behlanganisa umnikelo odadewethu badlala iy'tokfela wobhuti abadlala iy'tokfela kuzokwenza indumezulu yomcimbi kuzoba isidaba sikagogo noma sikakhokhokazi isihlangu sikamkhulu sikagogo noma sikamkhulu njengoba uDisemba kuyoqathaniswa ithuna bese eqabele kubolekile ethuneni
shawu December phela manje la kuhlangana khona abanye baphinyezwe baphuma egoli eCape Town lapho kuyadliwa kuyo ekhaya kuzwa lemcimbi nangu umnyade ekhuluma lezo lokwenziwa isihlangu sikamkhulu sikakhokho nangu khokho wezulu lesihlanu ohambe umthakathi eneyilwane lodolile ufundile ethuneni nenkomo enihlabayo elithi isihlangu sikakhokho isitwalo sikakhokho siyophelela kena lakhokho neyilwane zakhe sikhona isibusiso esizophela phela uMosiko hapheli kwakwakho nomkhulu wakho nomzela Moze uyisho usuke umkhulisa ukuthi atshengise oyise ukuthi waza indodana wayikhulisa uthatha lesithelo remote baba ngupha nakudla nasithe uyasatha ukudla koyise maphesha kwethuna phela kuyahlonjwana phela afana nalenhlaleni okhomba uyishona ngengane ngomunwe lapha sebenzi lokho ayokudla koyise emkhulu ngobaba oyisho emkhulu baba athi indodana enhlaleni ingibisele baba ngicela udlulisele ngoba ngaphambili kuze kuyofika uGunukhulu wesibongo nangu uGunukhulu wesibongo uhleli nemfuyo yakhe ayikhandile emhlabeni thathe wonke lesi sibusiso anikezele izilwane zakhe ngojabula masihamba kahle emzini kayisho kodwa imbambisa liyoshona ilanga abesevela amaqhinga ukuthi hayi konakele ngohleli phezu kwesimo elile usuphiweke ithuba wena sizukulwane samanje ngoba ushembe nomkhulu wakhe uphile ukhona singabi-ke insolo ey'nganeni ukuthi hawu sekuphela 30 years sekukhulunywa ngawo ngasekho usuwukhokho sezithi iy'ngane ukhokho usibanibani ngoba wayekhona nje ngemihla yenkosi unyazi wezulu livula umfula wenzani njengoba namhlanje sola laba bathi uNkulunkulu ezizowadedela bayikhuluma esigawuda labantu babekhangelana babeshola amehlo ingcwele bangakubuza kuNkulunkulu siyabafana nathi sizozola ngoba esikhathi umahlala sinaba asingahlali sinaba amen asukume ushemba akafune inkomo akafune imbuzi akafune emnikelo ushemba ufuna inhliziyo yakhe ephelele uma uzala ekhaya emphefumulo amen lokho kuza kamuva kuyisiko lasezulwini umoya omusa uNkulunkulu uthi akulandele okhokho bakho abathwetshule emandulo babeke emaweni lapha nokhokhokazi bakini babeke emaweni ney'ngane zakwenu zasemandulo ekwathwetshula inhlabathi yayo bayilumba bayenza impuphu eyiswa koRhodesha eyiswa koGhana eyiswa impulisi izilwane uhwebelana ngembungu thatha umbungu waseNamibia ulethe ngapha abakhulunkulu bawulala thatha wangala uyisongane uyabona ingane mayigula lapho uvula idimoni likhulume lolulimi esithi isikwekwelo kanti kuphambene thathe abathwebule ngapha baseMozambique abathwebule badayisela abangala nalabathwebule imikhuba eyenziwa ezweni mangekho ngijabula kodwa imindeni eminingi khala ngalokho ubhuti omncane baba omncane anti omncane tata omncane uthwebula idlozi ushonza inkohlakalo iningi ezweni abantu bafuna umcebo olula ungacabangi lokho osofikile ekhaya emphefumulo ungayifuni into elula ngoba ethuneni babhajiwe akubasizi ngalutho lomcebo wabo bahliwa impethu nethuthwane sebeyabuya namhlanje bawukhula phezu kwethu thina-ke sizukulwane samanje sibhasobe singatholi icala lokuthi wahliswa lonkula ngesizukulwane senkathi zethu kodwa senzanga lutho besifika sivakashile nje ekhaya emphefumulo la angiziwe kuzovakala kuzothetha amacala mayibongozi ngandlela zonke kuyasetshenziswa kusasa abantu bazoxoxa nathi ngeke basithole siyasebenza nansi iphalisi ukuthi akubonakali phela uma wakhiwa kubonakala ngey'ndunduma cha thina asinayo indunduma kodwa uma usondele eduze lapho uzowafica amathreasure angangami mina uNkulunkulu sekhulumile wafika umasontela amahlanu adlule wangena lapho uyisonto aqeda ukuthandazela abantu ngegama lonyasi sathi siphuma ngophasiphola sithi siyohlamba izandla nathi unyazi balivimbile amaphoyisa lapho esangweni awaliboni ihamba nge-Mercedes esky blue lolithi imoto bathi wendoda angenwa ekhaya khisiwe indisixoxa hayi kayidlulela unyazi loli bakala nje amaphoyisa
Manje iphoyisa ngaphambili livule lelule ngemuva litakhipha iphoyisa livalo. Bathi abantu nesikhathi sokuganga ndoda sokwesibona uzongena kanjani. Ekhaya kuyaqonga umuntu uma ezongena kuhlisiwe ixoxiswane. Insizwa yamakhaya ezishaye ngodo wabo. Ithalo ndoda musukudumisa imoto. Ngeke ungena lapha. Lahleka nje ukwahleka umshumayelo uyazi. Sexoxa lokho ngambahleka. Bengangibo. Kwathi ngesikhathi lahlisiwe. Kwawo wonke umuntu umakhaya ozoshayisa odongweni la. Mina nje lama naqeda amadolo lapha ngashileka ukusukuma ngathi ngasukuma ngagcwala amanzi ngadole aguqa ngamadolo. La ngena unyaka aqoqa lafika esangweni lamakhosi zakhe. Lapho lathi ngiyathiyela ukuthi ngizobheka ukuthi isikhathi sangayiqala manje. Igama eliphalisi lisho isikole. Uthi qediwe izulu lisheshisane. Nitshazwe yini abakosi amakhosi basaqedile isipholo. Bathi ngiyazi indaba zesipholo. Wakhele kanye kahle. Ushahekile. Amen. Kwaphoqa ukuthi leso ngomsombuluko usuke nomshumayeli siqhuba iy'nkomo imbuzi ey'mbili siyosholeza baba. Uyasibona ihleli lapha phezulu. Thumela inkosazana abonize lapha. Siyakhuphuka. Yini manje yakwenze njani? Yini leli seduze kwethu baba imbuzi ezokwenzani? Baba sizoqeqesheleka baba simisile emzini wakho uyifihle. Uthi uyabona ukuba uzama ukubika ungaphandle wezothi busele emva lezi mbuzi ohlala amaphoyisa ami lapha. Ekhale masebenza umsebenzi wakho. Amen. Uthi ukuba ungenanga nazo ngaphakathi bezothi wele emuva uhlale amaphoyisa lawo adle ngoba sebenza umsebenzi wakho. Amen. Uthi uNdlovu lowendadi wathi uma esuka la ubaba bambiza uNdlovu ubahlala bazohlala ukuthi hey iphume ezansi ekhale emuva. Uthe ye umthetho umile lapha. Uthi noma ngigqibuzele ngani ngathi ngigqibuzele ngani uthi basebenza umsebenzi wasezulwini mayibonge Nkosi. Amen. Umnikazi womusa. Amen. Umnikazi womkhulu. Amen. Manje sifike uthi Mathiya ngiyabonga. Lungile umbuzo edukile Nkosi Nkosi zihambe esithi bakunyathelise ngomuzukeli. Uthi Nkosi thuthumani iphile baba salisele kwathi ngambona kuyande. Kwathi thuthumani ujaphile umusa. Baba Nkosi amakhosi siyacela ngemanga ngoba asinayo inhlaka thina ukuthi uhlala uthanda. Uthi hayi ngakutshela wena. Ngathi akhothana uzohlala ekhaya emphefumulo. Lapha ekhaya emphefumulo yonke into manifuna yakha umuntu ongena ngesango lapha. Ekhipha u2 yokukhishwa abantu bakubo lokwenza izinto ezinkulu mayibonge Nkosi. Amen. Uqinisile lokubona lezi ndonga lezi ngaphansi uyaphansi ngaphansi itrend yalezi ndonga uphinda kathathu uze uyothola i-original song. Kushuke lezi. Ngoba bekhipha imindeni yakhe lokwenza izinto ezinkulu mayibonge Nkosi. Shiya lokho. Kokwenziwa abathandayo mina abantu abongena ngesango ngicela ibona ukuthi ngicela bangisize kwakho iphalisi isijabulile ezulwini. Yemndeni yethu. Sesiyahamba uyabona umuntu ezakhononda lezi zinto lezi. Usethi kuyanda uthi kanjani? Yabona abantu abanenkinga ngale ndlela ukuthi abakwazi ukubona nezimbuzi. Bayafika makubo izimbuzi ziyafika zonke. Yabona abantu batshela bathathe lo mnikelo bawubike emakhaya. Besebenza naye. Bawufake lo mnikelo wakumuzi. Wonke amacala emndeni yabo ngofike ngubheke phezulu lo muzi mayibonge Nkosi. Amen. Wayesiza mina. Wasiza mina. Engithi mangithunywa umndeni, uthi awuhlanganisa umndeni, uthi uzothola idlozi. Asingeni yonke leyo. Umndeni ukuthuma. Usuke ukuthuma ngoba wazi ukuthi iqhawe kahle. Uyazazi ingane zawo ukuthi ezinye zokudonsa zoshosele ezidonsa ngoba zihleli ibona bona babenza lo mkhumba usaphilwa. Makuthiwa kuyahlangana umndeni kwezinye into yokulunga awubhidliza umuntu angafuni ukuthula. Nasethuleni mayevuke ezobayidlozi bezomntwana wenza lo mkhuba akasakwazi ukuphipha. Uyazi umuntu othakathayo nowenza umkhuba wazi ukukwenza lo kodwa ekufeni akakwazi ukukhipha lezo zinto. Zomsizi phezu kwethu. Sebefunani manje umkhulu wezibona, umethulu wemthwalo, unyazi wezulu mayibonge Nkosi. Amen. Wakhuluma umunye umama la, wathi uthunywe ukhokho wakhe. Wathi ukhokho wakhe uthi mntanami kwenzile okubi emhlabeni. Ngabulala abafowethu, ngabaqoba, ngathatha inyama yawo ngenza intelezi. Uthi ngathatha izithwalo, ngazenza lo. Uthi lathi leli khehla makhuluma, mntanami, into eyinkinga siyakwazi ukwenza kodwa sikwazi ukuqeda. Mase fanele siqede. Abakwazi ukuzethula lezi zinto.
kodwa bakwazi ukuyikhanda bayeke phezulu kwethu. Singamanazarete ukuthi uyabiyelwa ngisuku zikayisho bese kusuke nje into encane umosho umuzi lapha wakini kanti nanti ithongo nasi sakwazi esihamba siwunondindwa so sasho umendo wakhe sivuke behlala enganeni yakho lo ithebeni umosho umuzi izale ekhaya uyithuka wena ukuthi unondindwa uqinisile nasi sakwazi isiphila ifeni asikelile izulu lomndeni phela izulu lomuntu wesimama isemendweni ngaphandle mayinkosazana nkosazana iyangena kubo kodwa manje sawo inkosazana sefanele kuye ukuthi akawolele enkosazini. Amen. Mawe wahlele ishe njalo dadewethu lokho kandihlelo imthwala yabazali bakho sukuma ngophela kuphela umsebenzi sukumhlangane nawo ufuna ungathi izindawo thatha unikeze ngothenga inkomo nembuzi bazogeza labo bantu bakhe kuze geze naleli dlozi elahamba likushiblisa yonke indawo likwenza imkhuba. Amen. Imthwalo eminingi esiyithwele ngicela ngifundele incwadi washumayela besengima incwadi kaJobe 8 verse 8 neyamaroma 11 verse 16 no 16 verse 11. Imthwalo eminingi akuyona lethi nesijabule lokho bethu uyazi iningi lethu sonke manje ngoba December sokwenze lokho kahle ingane zayizolo lezo zahlala azazi lutho ukuthi ukufa okhona ngamacala nemithwalo nezifo ezengazi ziqhamuka abakwazi lo ingane zayizona bakhona abantu abawukhokhola umuntu okhokhola nokhokhokazi nalokho ukhona sekhokhokazi lapho okay phela ukhokhokazi umuntu onendodakazi indodakazi seyizele nomzukulu wakho sezele sekukhokho lo nomkhokhokazi alesithi-ke nangukhokho kumajini ubhizi uphakamisa ikhanga zemizi yamadoda ucekela phansi imizi yamadoda ngekubani ukhohlisa amakhosikazi amizi abantu amathela ingubo ngamalungu nangamakhubalo mayefa umajiya emva ka-10 years ingane umzukulu wakho mayithumezela isihlangu leso sihlangu sihlambulukile mayithi wamkhuphula lokho abantu kubuyisa uhlambulukile lo mayithi umuntu isithebe uhlambulukile lo kodwa igama thini eyukwasana namhlanje benzela ukhokho usebenzile benzela ukhokhokazi wakho isidwaba usho umuntu owayekusho izisu ecupha umuntu wazana umsebenzi wakho ukuthi acupha umuntu wazana uphuma achuthekele izisu abangayifuni ingane asebenze lo msebenzi omuntu abakusho izisu lo muntu odlala momenzele isidwaba sihlambulukile lo msebenzi isidwaba ngoba ukhokhokazi kuhle uLushembe asifase ukhalo lethu sibe nesibili sekuyisikhathi ukuthi amaqiniso avele obala bese sihlehlela emumva siyoyifuna empandeni mayibonga Nkosi. Ubani owazi impande yakhe yobonakala uyazi uLushembe waza mntanami ekhaya phezulu mina ngizokufunela mina isiqonga sesibongo sakho indabuko yesibongo sakho ngizokufunela impande isigubhu sesibongo sakho ngimaqoqa thina masenza izinto sikhanganene lokho kube babekhanganene. Phela lesifihli ukuthi emandulo phambi kwasemandulo bekulivili kwakhiwa kwemizi isikhathi esiningi abantu bekufa koNkosi bahlale koNkosi bafele koNkosi inkosi-ke mangabe senganiwe besimsikela khona la ebaleni la inkosi lithiwe ngokusuka lemakhosikazi nolahlangodo la ayikho imizi lengayekho imizi yakheka muphi imizi seqala ukudamba iziphi bakhudlula lokho ababefele koNkosi akona lesibongo sakithi akona bendabuko yami funda bani incwadi kaJobe 8:8 khumbulani izizukulwane uShembe akesikhumbula izizukulwane ake ubuze isizukulwaneni saphambili uthi uShembe akesibuze izizukulwane zaphambi kokhokho bethu labo esibafungayo sibathandayo uqinise uthi-ke uShembe akesiqinise kulabo khokho abaphambili bese siyafundisisa futhi kubo ufunisise koyise sibuze koyiso babo labo khokho bezizukulwane mhlawumbe sesihlanu noma sesithupha noma sesishumi nambili sifunisise koyise babo ukuthi lokufa okukhona egcekeni nalolu khula ladaloba ngoba thina singabayizolo ukhokho lomenzela isihlangu ingane yezolo ngeke ngikhuluma ngayo uhambe phakathi ikhanga zemizi yamadoda isidwaba ehambe ukuthi amakhosikazi abantu alale nawo ngomuthi amakhosikazi namhlanje aboshiwe endeni yabo la ingane khona awakwazi ukubeka ezimini lomndeni ngoba alala nokhokho kamajiya umajiya ewalumbile ngamakhubala
abayanga ndawo lezi zalwazi njengoba zingahamba ndawo zizophenduka iy'poki ziphenduke iy'poki ziphenduke ukufa zicelele phansi inzalo yabo ngoba zithi ayihleli kahle eqweni ngoba thina singaba izolo okhokho bethu abesikhuluma ngabo abayizolo kasazulutho ngoba izinsuku zabo zisithunzi emhlabeni zisithunzi zamathuzela bayaluzela phakathi kwethu yazi bakhona phakathi kwethu yazi bakhona ukuthi asibuwanga amehlo shembe wenza ngamasibongo ukuthi singayiboni imphefumulo uma sibona imphefumulo sofana nabantu esibathuka sibahlaya umahlala usifana ngikhuluma kanti umuntu ulutho ingqondo ukuthi khona bona abantu bakubo akhulume nawo besesihogweni bekuphi ushembe wavala ngoba sonke singathiwa singahlanya futhi wenza kahle nje angasipha amehlo ukubona uNkulunkulu nendlela yokuzwa thina lapha ekhaya-ke ayingelwa leyo nto akho mehlo esinawo ayikho indlela esinayo nongulelo nje kufana nabantu bonke lokuphupha kuwukhohle nawo kodwa sikwazi kunye nathi unyazi ngo-2017 ngizowaqoqa ngibabuthe bonke ngibalethe nalo bafuna ngibalandela amaze bafuna mayikonkosi abayizolo abantu abazilutho khuluma ba bona abayifundisa uthi ushembe masemfune oyise babo bona bakumfundisa yini bayakufundisa na batshele bakhipha amazwi abo ey'nhliziyweni zabo kade bawakhipha ngizwile ingane khulu umuntu ukhokho wami wathi ukhokho wasekutheni kwathi ukhokho wasekutheni uthini ukhokho wazutheni sebeyawakhipha amazwi ey'nhliziyweni zabo ukuthi lokhu kufanele nikubalayo okamkhulu ukuthi umkhulu waduka wayizolela uduka unkulu azafele ey'tabeni ngoba lokho okokuqala bafela ey'mpini abatholwanga baduka phela nabo okokwazi bahamba ney'ngane sey'swini bafa abadliwa amakubesi badliwa amankentane badliwa iy'mpisi badliwa izo zonke iy'lwane lezi ezikuoma-TV khona lesilwane lesi esidla umuntu egijima ethula iketshane mabathola ithumbu udonsa ithumbu wathi impiya sonelendelethi intwi ukhokho wakho wafa kanjani nawo majini wayedililizile fika amankentane amqaqe isisu athathe lethumbu kushoneleni asizophathwa izisengangamuphi emzimbeni yethu ukhona kwelokho uhlele emthandweni yethu uhlele egazini lethu uhlele etosheni lethu sinamakhanda agqabhayo nje iyo impume enjalo umuntu adliwe ingcanga amangalazi lawa asehlathini uvuka ikhele njalo ladliwa yindle liqamele kuwe ubeseluphenduka isilwane baze bathi hawu umposi walwana-ke umuntu inja angazi-ke namhlanje ngoba sekwanconywa umuntu mayezakhe ethi umposi walwana isikhopha injanga phela ajabule umuntu engizwa ngenje emhlute ngiyite enkulu abone umngane wami lo mayesephethe ikondo basoke singagcizile yabo mayiphetho mvangalisibantwana hawu isikhopho injanga phela mayiphethe ikondo ajabula bajabula abantu sekukhona eNazaretha izinto ezizuzabona ephinini awuyinje usibantwana ezombona ajabuleke na ubizwa ngegama eliphi uzodlala nethweni ngathi indoda make abafana indulo babegwetshwa ngokuthi babona imizi yamadoda ukuthi ushembe kusuka amakhehla athi yinje umfuka sibanibazi ngoba ungene ngesibhobo emzini wendoda isuma insizwa bafuna usebenze maplazini kusho umoya ifuna ukumele ugeza leli gama lenja ngoba ayifuni ukufa legama lenja ngeke ungene ezulwini lomndeni mfowethu noma ungahlala phansi ngicela ungivule emaroma 11:16 akekho iphethe singagqilazi umuntu oyedwa 11:16 bashumayo uma ulimo luyingcwele ababini abonyoluka nokayihlo nyoluka kamama wakho lonke nje ulimo lakini uma luyingcwele injalo inhlamvu kangcwele na uma kuyingcwele ibande yakho ihlebeshe omkhulu nokhokho bakho uma bengcwelethuleni anjalo namagatsha wena amagatsha othenga iy'thelo ezinhle ngiyabonga mfowethu njengoba silana sizogeza ibande mayibonkosi ukuze phela nathi siqhakaze kuzala ingane engawona umdlwembe ngoba nayo ithonga angithi le ngane moyizele uzobuye uthatha impahla uyoyinika emsamo siyabonga sesifikile isipho esihle umakoti sesilethile ubika kuba ubuya kubathakathi bakini ubika kumaxoka akini majiya ingane bezake uyike kwabakini uvuka ingane bomdlwembe sizogeza insini enjalo lapho ekhaya emphefumulo mayibonkosi sengicela ukudlulisa lokhu okukunye bese ngima lokhu ngize ngaqopha phansi wathi umshumela ngiqophe phansi ngoba
Kwezinye zezinto ey'balulekile siya kuDisemba manje. Kunezinto ey'ningi esiyozenza emakhaya. Siyoxoka, uyabona ukuthi uyabuya, usefaka ukhonkole, usuke ekhanda nasey'nqeni. Uyabuza ukuthi njani, awuzalo lomthakathini. Vele ujawa abantu bakini, uzalo lapho, ngoba wena uphambanisa izinto. Wagijima ngawenza into e-wrong. Athi uyihlo, usuzwile ngonyongo ukuthi ubaba wakho umntanami azange enze lutho ekhaya. Wangithatha nje wangenza unkosikazi ngokungemthetho. Usuyagijima wena, uyokwenzela ubaba wakho isihlanga. Wenzela umfana, sekwenzeka umfana isihlanga. Ngenzela umama isidwaba ngomoya ungqongqoshe wezempilo, unemali yonke. Wenzela umuntu engazange asidinga isidwaba aphathe isinqindi ayosina kumbe usokela wakhe ngesinqindi. Wenzela isidwaba uma intombazane leyo. Uyahlatshelwa inkomo umuntu onjalo. Ubaba wakho njengoba umfana nje usimhlabela inkomo wena umnikeza isihlangu. Umfana asiphatha isihlangu umfana ihawu umfana. Izinto ey'ningi manje siyozenza emakhaya kuyobundana. Uthi uqeda ukwenza lo msebenzi iy'ngane zakho bezale zizalise kwey'mbuzi ekhaya zamantombazane. Kanti uyahlala. Umfana besalamusha imizi yamadoda. Kulahleka iy'nkomo. Ngalahlala njani iy'nkomo esibayeni ngoba phela iy'nkomo oyihlo lweyihlo omkhulu. Baphume bashiye umuzi wabo. Bese siza uNkulunkulu. Abuya yinqande umuntu uzofa. Bese unikeza inkomo cha ushembe uNkulunkulu. Zahamba zisithupha zabuya zokwenzeni emva kwalokho. Futhi kwaba sendulo ukuthi kungani sikhishwa ngani kuthiwa awesifuze endleleni zasendulo. Ukuthi ubani ophimba iy'fanayo esibayeni. Obani abaphimba iy'nkomo esibayeni. Bayikhiphele ngaphandle. Bayikhalima uNkulunkulu. Khalima njalo. Ngoba wesikezi wona iNkulunkulu usumani. Kunamakhehla phela ey'mpini angazanganani. Angazanenzele lutho, angazenzele isihlanga, angazakuyiswe. Kodwa ekhaya sibuyisana zodwa, lokho omkhulu babuyisana bodwa. Naku-ke sikhuthazana kuko, kodwa kukhulunywa nabantu abanesibili, abangafani noMajiya. Uma usuqalile, wathatha lolu hambo lalapha uNkulunkulu alo muzi uNkulunkulu awuyekile emathatini ekhaya emphefumulo. Waqala wathi cha, nami ngiyimisele manje funa ukuzothula amafilo namaketango emndeni yami yasemandulo. Neyathanga, neyayizolo, neyanamuhla. Waqala wakhipha iy'mbuzi noma wakhipha iminikelo le emelene ney'mbuzi ukuthi usuyaqala manje. Ngoba lezi y'mbuzi uNkulunkulu ayibala ey'nhlanu. Ziyaphoqeka ukuthi umuntu alwele ukuthi ayithole ethileni. Akusho ukuthi uzayithole kanye kanye. Ngivela nje abaney'ncingo abanye abathela abayibuki lento eyenziwa labafana. Abafana bayikhipha kuma-social media lento ngathi okungami nami sengiyibona. Abanye bathi abayazi. Uvumelekile lapha uvuliselo yakho uqophe. Asinako, akukho okufihliwe lapha ekhaya. Akukho ukufaka ngaphansi kwakaphetha. Yonke imfundo ekhaya, yonke yonyazi, mayibonge Nkosi. Asabi ukuthi ngayo ukuyikhuluma. Ngokusheka uzohlanza umhlaba, isibili. Uzokwenza umhlaba ube ngcwaba unyazi wezulu. Nako esifisa ukudlulisa. Uma manje ekhona okuthola iy'bhuzazana, kuyancomeka ukuthi akube iy'bhuzazana. Kodwa iNkosi ithumelile umshumayeli uNdlovu ukuthi akasitshele. Wafona umshumayeli athi Majiya ngiguqe phambi kwakho ukuthi ubaba ngitshele lokhu. Ukuthi ubaba ucele ukuthi abantu abaziswe. Ukuthi laba bezekhala emphefumulo uma befisa ukunikela umndeni impahla. Hhayi isilwane. Isilwane asidliwa eNazaretha, asiphathwa futhi. Mina waphuza lapho ubaba watshela inkosazana utshela uNdodana ukuthi akamathi uma isiphi into abesethi nasi isilwane ngoba siyabaleka thina abasezulwini ingathi wasigeza yena. Ingulube isilwane-ke, inganga isilwane. Manje uma uthi nasi isilwane ubaphambi. Jabathini. Abantu basezulwini bayathriza. Impahla, ulimi lwabo abayithi impahla. Bayigaguleke ngamabizo awo, bathi imbuzi, inkomo. Hhayi isilwane. Ngiyazi omunye uzosho inganisho uNkulunkulu yakho. Ushembe uthi abantu bafake esikhokweni bathi ngingcwele. Amen. Bese abantu. Uthi ushembe gweba umuntu eyongena esikhokweni ngobenike. Usho yena umuntu oyongena esikhokweni bathi ngingcwele, amen. Ngoba ushembe izwe eqhamuke ingcwele. Omunye wabuza ukuthi ushembe ugqokela necathulo. Ngoba iparadise kanti kabani iparadise? Ubaselana umlilo wesabatha kanti ubani umnikazi wesabatha?
ngoba yena ukhona kunyazi uyisabatha. Amen. uNkulunkulu phela. Imbuzi yokuqala amandla mayikhona siyamthuma ushembe lo wathumekile wakithi ehleni kwamanazareth. Siyamthuma hayi ukuthi simthumele asiphelele ikhundla. Sengizokhuduzela umvakeli manje ufuna umvakeli lapha. Awuthumekile umthumele ukuthi ahlanganise ikomiti ikomiti ukuthi wabheka umvakeli akaphume ngene mina ngoba ungithumayile. Cha khona lo. Uthumekile ukuthi yamthuma ushembe angene emathunjini omhlaba. Ayosithumathela asibuthele iphefumule uvandla ekufeni mayibonge Nkosi. Kunabantu bamanje bangikhuluma ngabantu bamanje ababukulayo bahlele emgedeni bathunjwe emandulo bayobekhishwa nje bethunyelwa ngamakubala becekela phansi imizi yamadoda. Kunemizi yamadoda engalali ebusuku mina ngiyakwazi ke lokho ngibonile ziqhuma ingane kuze kuse ingane ikhuluma ngalokho athi aphiza amadoda aphehla aphela ukunyaka isiko za ayaphutheleka amadoda haya kafa ukhona abantu abagqilazekile kwaze kwabe namhlanje bekhulezwa imphefumulo yabantu abathwethula ihlabathi zamathuna bathwethula bona bathatha iy'tuku zawo zahlanganisa ney'lwane nemfene nayonke into yamakubala besebenziwa iy'lwane notikoloshi. Labo bantu abakithi ngeke futhi kuphele ukuthi umuntu wakini wathwethula ngeke kuzelaphelisa ukuthi umphango washembe uyakhona funa usukuma umthume ushembe unyazi wezulu mayibonge Nkosi ethuna ushembe. Kuhle ukuthi silandele uNkulunkulu kodwa wakhuluma omunye umama la wathi lo mama kwakuzoyiwe intabazi uthi wathi belashe kahle imoto bathi bephuma abazali imoto yalimala kancane imoto athi imoto kwasekuma kwasekhala ingane yakhe yathi mayikhala kwasekuphuma ikhehla lathi yeni yakhe intabazi uyazi siphethe thina lokuthi intabazi thina sasikhwela abantu siphethe ikhwama thina sasizimbi kakhulu ufuna siye nazo uNkulunkulu ingane nothozo yekhali phefumulo ushinteleni manje thina besesingele ukuthi siyavuma ekhaya phefumulo keze likhuluma ukuthi asithi masithandaze sitshele imindeni yethu nawe uqola likhuluma ngenyongo mawuthandaze ingani mawuthandaze uqoqa lowo nyazi awudingi umshumayeli mawuthandaza wena 4 9 12 6 noma ungasithathile usukhuluma wena noNkulunkulu wakho unyazi wakini. Uyabikela ukuthi Nkosi sengizwile mawube nenhlanhla wena bavela kuwe ukhuluma phela uNkosi bafikile abantu baphethe ikwama baphethe inyongo Nkosi ngicela Nkosi bashumayele balisi la bavume bethule. Amen. Hawo ufuna ukuvuma bethule abantu bakini bavume ushemba bethule umuntu okwazi ukuthula imphefumulo iy'thixo zabo ey'gaxele ey'nhliziyweni zemphefumulo zabo ibona babeyiphatha ngezandla ikwabo namhlanje izandla zikho zigaxele ey'nhliziyweni zabo beza ney'nhliziyo zabo phezulu baguqule zethu iy'nhliziyo sicabanga ukuthwala sicabanga ukuthakatha abavume ushemba bethule usho njalo lo mama ekhuluma la wafika emini la kukhulunywa wakubahlisa umbhobho la kuthiwa embozweni yasemini wathi ngicela ukukhuluma ngekuzela wathi ngingana nje ngwedleleni bathi utheo nizoyekhale thina sesivumile sigcwele ngaphandle kwesangano siphethe ikhwama ushemba uzosethula mayibonge Nkosi kathele lezi thixo abakini abaze bavele nabo baze bavele abakini ulinde baze bavele awunayo impela ubuhanga indlela ehlakaniphile ingangezwa nje ukuzwe kuthiwa ekhaya ngiki kwakhona abathakayo ulinde baze bavele cha angalindi amandla mayekhona sukuma ukuthi Nkosi nami angisazi siju engiphuma sona mhlawumbe nami bakhona abathakayo ngiyacela Nkosi ukuthi ngalo mnikelo ngale mbuzi ungifunele ethuneni njengoba ubabutha nje ngale nkomo ngithi Nkosi babuthe bonke abathakayo Nkosi bathule ithixo ushiye khona lapho behle khona isikhondiso sithi uze ngemphefumulo ushembe akagezi ikhwama ushembe ugezi imphefumulo mayibonge Nkosi ugezi imphefumulo okuyiyona yasukuma yangenwa uthando uthatha ikhwama zokubulala hayi ikhwama igwezelana ingazabulala bagezonile abantu ababulawa zikwabo njengozogeza ikwabo ngomthetho kufanele ngabe thina sithi masesiqedile ukuthetha amacala noma umndeni sesiyilandile sayisekhaya kodwa kuyaphoqeka ukuthi uma manje ekhona sikhupha inkomo Nkosi yamakhosi esibongweni sakithi usukele emandulo siqala ukuphembeka angazi ukuthi okhokho bami nokhokhokazi bami ababethakade nababehlupha abantu bakhwela abantu abangaphi ngicela lowo mphefumulo Nkosi yabuya abantu bakithi uyibuthe yonke uyisekhale emphefumulo uyigeze uyihlambulo uyise emndenini yawo
Amen. Uyangena umuntu emndenini ohambelisiwe. Uyangena umuntu wafa eshayiswe imoto. Kanti umuntu utushiwe, kwatusha imoto ukuthi imoto yakashayisa imoto. Ebulawa ubaba owayithakala. Lelo gazi lalo muntu lihleli phezu kwababa. Uma usegeziwe kale phefumulo. Kodwa lo muntu akageziwe. Kufanele ukuthi asiphe amandla amakhulu asiwacele ukuze kuthi imase siqedile sibanikele abantu ababulawa izandla zogogo bethu mayonkosi. Ukuze bahlale kahle phela ezweni lomndeni noNkulunkulu. Ngoba ziyovuka lezidumbu zimephambi inkosi bageziwe abamajini. Kodwa thina sijelele sikubela nje sathathwa yini. Kunesikhamelo esithi ukhola wethu lokuNazaretha kuyidalishwe asho umuntu edla amatabunga awukwazi ukukhola ekhuluma ngabo okuyidalishwe yibona lesikhuluma ngabo alushe basikhuluma. Uma uqedile mfowethu njengokukhonza abanye bakhonza kanjani abantu abangenile ezulwini ingamba bekula abantu bacele into ethelele. Ikhona imindeni yakhipha inkomo sekhumbula. Ngisazi yaba isibongo yakhipha inkomo sebengenisiwe ekhaya ubaqoqa waletha inkomo kodwa asilethe ekhaya phezulu sithuma unyaka alisibuthele bonke abantu ababulawa umndeni wabethi ngezandla zabo nangokukhuyifo nangayo yonke inkomo ukuqala siyamthuma ushembe ukuthi sicela sibuthele izuba ngezukulwane ezabhubhe emandulo nathanga ngayizona abantu betshula ingane zaphuma zathithwa zalahla senziwa intelezi zenziwa inkofu usukele emandulo. Sicela ushembe ayibutha ayilethe ekhaya phezulu ayithule imithwalo ayigeze. Imbuzi yesibili sicela intethelele abahamba bezangoma bezinyanga behamathakathi sicela uNkulunkulu abahlambulule nabakhunkulu nabantwini nabalungu. Esithatha imbuzi inkosi yamakhosi socela abantwana abaphuma bachitha abalahla abakushula benziwa intelezi benziwa inkofu benziwa bakhuluma inkosazana ithe unyaza ngintele ukuthi lento eliyithanda kakhulu eyenziwa uMachiya lapha ey'nkondlweni zabo ezembuzi. UMachiya lapha esikhondlweni sawo unabo abalozi ukuthi awunabo uyakhona impela ufuna mathanda abasebethisiwe uthi benziwa ngey'ngane zaphuphuma zachitheka zalapha zakushula kwenziwa ngazo lezi lwane ethiwa abalozi. Njengoba uMachiya uthanda ukuya koMachiya. Lezo ingane-ke siyithola impahla yazo ukuthi ushembe akayidala ayiphethe kabusha azenza abantu. Khona ezinye ukhona izalukwazi namakhehla nokhokhokazi nokhokho kuthina abahamba bengalibonanga ilanga abangazalwanga abaphuphuma bachitha abalahla. Yiyo le nkomo le ushembe akhuluma ngayo. Ubeke sehlali ukuthi ziyakhala ezamantombazane angithi bakuthena bathiwe ezamantombazane ziyakhala zithi asihlanganiswa nabafana thina sigezwa nabafana. Kwase kube khona imbuzi yabafana namantombazane kodwa siyibalile sisho kuwona amandla mayibonkosi. Esine labo bantwana kuthiwa bakhona abantu abamukelayo emhlabeni abazalanga phela. Umuntu ozalanga kuyamukela umukele no-6 months bakhokela ke ingane yenziwa ababelethisi no-6 months bakusho nini angithi bakhokela kahle basezulwini awunanga uvumo wamena ingalilini ababelethisi namhlanje uNkulunkulu wanenza ukuthi babelethisi. Kodwa phela ngeke kuhlala intombi zethu ey'khushuli zisu zihlangane nathi bese zizoqamba amanga zizaphumula iy'ngane. Uyakwazi ukuthetha icala lomuntu okhushula ingane isisu sengane nipasokho bakhokhela ngoba lokhu engasini. Ukugezwa ukubelethiswa komntwana suke kushiwo kumlobokazi oganile ngoba kuyabikwa ekhaya kuthiwa namhlanje kwenziwa ababelethisi bangamasibani owaphumelwa umntwana. Uma ngabe vele umntwana uyaziwa kuthiwa umbani. Manje ingane yami njengoba mina kumathi yangiganiwe ngokukhohlakala abantu bese ngidlala ngey'ngane lezi ey'ngemuva noma ngenkosazana besithi uma seyikhula besikhipha lento wena ngizoxotsha esontweni ngeke ngithole isikhulu sokomvangeli kushula lento nginika 10,000 ingane yomuntu idideke ixotsho 10,000 hambe kwesikhathi usuyayithuma mshuka hamba lapho umkhokheli akwenza ababelethisi ikhona ingane nomkhokheli anganayo ngoba kuthiwa uzonikeza amaphephephe athi hayi kulungile akasayipheli ingane kodwa le ngane uthi angikubelethise yomntanami. Kwenzakalani? Bayazi abazali bakho lathi unyazi lwezulu siyile nakhaya kubatshela abantwana ngoba abanye babadala imiphefumulo emndeni ayikhohlakele. Umntwana walimaza ingane uma ufuna ukuthetha icala layo uza la ekhaya emphefumulo
wena ntombazana owenza lelo cala uthola umphefumulo ozowunusa ushembe ngicela umcele intethelelo kulo mphefumulo lengane isikhulile siwumuntu la isiyakwazi inqumo ngicela umcele intethelelo ngaze wena umoya omubi noma ngadlala umajiye kodwa ngilahle la sebalekile umajiye manje umlapha usengishumela omkhulu okakiwe okakhona amakomiti angikwazi kodwa uyahlanga engalusukela ukushumayela ingane isime esiqhingini wena lokho umuntu odlala kodwa umajiye mangalele umajiye thatha impahla uze uNkulunkulu ekhale ephefumulo Nkosi ngabuya lingane ngicela ungcele intethelelo ingane ushembe uzoqala ngengele ingane ukuthi ayixole ngoba ngeke uthi ushembe inyanga yezulu ingane yaphuphuka inamandla amakhulu okwenza okuhle wena ophilayo inamandla amakhulu okwenza okuhle wena obubi wena ophilayo ngoba izwi lakhuliswa uthi izwi lengane engazange ithi umhlaba ngakubonanga inamandla njengomvenqanga ngoba yona ezange ingcole ithintanga umhlaba uyangcolisa uthi mayithi ngiwe ngomuntu yakingwe imoto manje lena yabulawa-ke yona isona nje kalula nje ivume eyesineke ibuze ababelethisi lezo ingane Nkosi sicela sibelethisele zona ngokusemthethweni usukele emandulo uze kufike kwabayizona ngoba phela lezi ayizona iphuphumiswa yileziya ezasemandulweni khona ezathi abanjani abazalayo thina singazalwa abafe nabo abantu esihlanu sibacela intethelelo abone imndeni abone ezweni abone amakhosi abone umvenqanga uma ngeseniqalele lo mshikashika ukuthetha lelo cala amacala njalo nganikele iy'ngozi nako esimxwayisa khona angekani kodwa siyandlulisela bona ukuthi lo wabuza ungayiqhubekela akusawenza umsebenzi uyalinda izikhululo imndeni yakini ekale ephefumulo ibuyele ekhaya ukhona ezobe ingakhululwa ibuyisele ekhaya ngoba ikazi ibe nalo ikhaya yaphela ey'ntabeni yaphela ey'mpini izokuqala ukuthola ikhaya mhlazana uNkulunkulu eqeda ukubanyanga esebaqeda esebenza abantu uyabashumayela ushembe ubenza abantu benza yonke into ebulunga bese bekhulula bayise ekhaya ngokwesiko bafike bamukele ngokwesiko ekhaya mayibonge Nkosi manje wena uma sozogijima kuhlaba ngeke ngibuze umbuzo wena uNkulunkulu wakho kade wamthungatha bezothowaqamukulenze wafela imayinamumeze emayini usetholiwe after 2 years ukuthi ugqithe umhlabathi ungabusaphilanga umthathele umsesibhedlela eKingedwane usezwa senhlaba iy'mbuzi emakhaya ngaselebrata ubuze umtshela ukuthi ey'nkulu manje siyahlaba ekhaya okujabulela lokho pho manje thina sathi umushembe samthuma uthumekile sathi akakhokhela imndeni ithi uma seyikhokhile imndeni sesigijima kohlaba futhi sokuzibhedeka sibanibani sokwenza sezingane siyifake iy'phandla lezi ezapha emandulo zey'kaleni zomulokazana kuliwa izinto zibaleka zenzelwa nenzona iphandla lezi namhlanje singogogo nogogokazi kithi omkhulu zenzelwa nini iphandla imali usubaqoqile kwezintente phela wavuma inhliziyo yakho ukuthi ngiyavuma into eshiwo uNkulunkulu ekhaya ephefumulo ngiyanikela imbuzi Nkosi sicela usiqoqele wona ubenze okulungileyo ubaphethe bathathe esigawini balami ubenze yonke wena usuyagijima hlaba ngoba kuDisemba uhlabele abantu ayikuthi usuthukule ukwena newethu bayacela futhi abantu ukuthi uma sethathe uhambo lokuzokhulula imndeni la ekhaya ephefumulo awuyingumeli usuku lokulanda kwemndeni siyahamba siyokhonza kakhulunkulu ngoba siyephelani sesiyokhonza sinemndeni yangena ngenyanga ezokuthi unyaka wokuthi aphinde sibusise uNkulunkulu bese benikeza amadeyithi abantu uma sekufanele uma uthatha uhambo lokuzokhulula imndeni yakho sizocabanga uzoza ngo-amen ukuthi ayizwakale awusabugala utshwala uyawuzwa amena wakho uyalindeka uphume udikelekecele ngisho nabo mama usekho ngoba phela sekwababona isiko elumkhuba kuthiwa umsebenzi awamakahle ngoba belingekho ukhezo lomama libizo lakhe lithi ukhezo ley'nkeyiki ubani othomama waphuza utshwala ubani athi isiko lokho ungabe utshwala hlula indoda yayiphuza utshwala yona imizi yamadoda ngokutshwala sebehleke kwenye indawo lona-ke nkosikazi ozophuza utshwala akazukula umende wakhe sikhuluma ngabantu ababhajwe ethuneni abadla ijiki wathunegimingalo waba umncane ubambe edakiwe la endlini ingane zakhona
waphuma ubaba wathatha ijozi walifaka umpomo yaphumela ngalo wahlukana umndeni namanje sahlukene ethuneni ngenxa yejili kuzothi uyisiko lelo hayi ngelungu mamncane ungekho into ababeyithanda ingabe babeyithanda amadoda aqala ayekuthanda amadoda akhohlakele nje ukucobelelane ngemithi yokuthi kanje ukuyisa imizi yamadoda ugama amakhosikazi abantu akuthandanga ningi amakhosikazi abeke emsamo awonondini ngoba khona amadoda ayehlangana lapha angithi notshwala kuthiwa hayi ababebuthana ngayo babeyithanda ngicela ukumala okunye sokuthula emini kodwa siyanxuswa kakhulu ukuthi abantu baqaphele lokho sesizohamba siya eKenani njengoba sizohamba siya eKenani khona abantu abafana nami nawe okwabhubha imizi yakubo lana ngesikhathi samanje yini ngathi ikhukhula zabulala loba zabulala imizi khona ingane ezimhambima ezinye ingane ehlala ehleni ezinye ehlala ntondolo ezinye ehlala ehostel kwabhubha imizi asekho bazali akanamsambu lo muntu onjalo omunye ufana nami nawe akasazi isibonga zosibiza akanawo umsambu ushembo sisakhela isikole futhi sasezulwini ihlale emphefumulo ufuna wena ukubika ukuthi uzothatha uhambo lokuya eKenani uzobika bani awuzazi phela ithongo ephethe impilo yakho uyihla ngangalobola unyobo nomkhulu wakomalume akenzanga lutho nomkhulu wabomkhulu wakhe akenzanga lutho uyihla nje uzobika bani ushembo usakhele-ke indlu yangasenhla yawonke umuntu wase-Afrika mayewonkosi ukhona lo mnikelo uNkulunkulu akhuluma ngawo ukuthi asimhlekele uNkulunkulu wakho nawo umzwa kuwa kwistezi kababa lapha eziyizinto wakho kamuva ukuthi uyaphutshisa isiphalisi masemnikele lo mnikelo uyobika kuwo lo mnikelo ukuthi inkosi ngicela umnikele ithongo ephethe impilo yami ukuthi uyaphuma umhlangano uyangena umhlanga wami uyaphuma ngomhlaka 5 sicela ukuthi basibone sambe na mayibonke Nkosi awunawo phela ekufane nomvameli usuka la alubike kahle alimbuza bika uyabona nawo la umhlaba sefanele siqaphele umhlabelo bani bakhona nabantu bahlabelana makumugoqolo kakhokho lapha emsamo wena ngosibongo sakho ohambe phakathi ngiyazi khona kukhulu kodwa ushebe amakhawa kaNkulunkulu ayayikhethela sayikhethela uba maNazaretha le ndlela ishelelezi nganjwa ngabambanga wayisho le nto uNkulunkulu wayengabe esho lokuthi yondoda kozohamba uhambo laseKenani lihlatshwa amathe cha wayesho lokhu ukuthi kuzisikhathi lapho khona kuzobhekekuka amathula velo bani kanje sihlabelezi bamenyeziwe baboniwe bangenile emzini oyingcwele bakhona bazobe bekhulunywa uzoze yemito ezokhulunywa abantu bayacelwa ngabantu ukuthi baqaphele lokho nale mcimbi kaDisemba siyiqaphele bakwethu sikakhulu odadewethu singabacela badlala itofela banayo yonke into odadewethu bakhuthele bafuna ukuthi abantu besimame kunamadoda manje sitofela badlala imishwana benza yonke into bamele imali bazochitha ngengane yakhe le ayitholile ngokungemthetho enikezwe umajiya ayiqaphe igama aduthembile abesenenzela inkuxa ebhedeni ingane abezethatha ubabake wedeluthi sigawe baba suyobika ibhedeni ngembuzi ubaba wakho obika imbuzi akaganiwe ekhaya wawunika ekhaya akekho lapha esibongweni ngoba nje kwenzela ukuthi uhlanganise bese ngathi umcimbana nowengane engabe uthatha le mali dadewethu utshela baba mangonile ngazali ingane ekhaya cela ungijwayezele ucelelethele emndenini eminye imindeni yaphuma phela intombazane bayizalele ekhaya kele kwehlale ngaphandle komuzi uma uyithola ihlelo ukugeza umndeni phezu kwabisele umuntu mayiphuma ogeza ufuna ukudla ingabe bakhipile waphikela ngaphandle usuyasebenza namhlanje esakwazi umsebenzi esabonisa sesifuna ukucela intekelele musuthatha le mali wenzela ingane ibhedeni ngikusho lo ngoba lokho kaDisemba ukuhlifile kwamaphathi nemicimbi engekho emthethweni sesicala kakini mayibonke Nkosi bakhonza abahle basezulwini ngaphambi ukuthi nginikeze umvangeli asiphathele inkonzo
bengicela uqhubeke inhliziyo zabantwana babantu. Sino-anti wethu oze lapha ekhaya ngokuzophendlela ukulungisela intombi ukuthi zibe nomphathi wazo ngoba lapha ekhaya sizineminyaka emide kanti lo muzi uqala kufuneka yonke into yenziwe ngokucophelela uNkulunkulu usekhulumile seyidlulele mathupha ey'ntombini umakhosazana kwathiwa umntane ngani u-anti aqala azoxoxa ngentombi hlelembele kahle yonke into sino-anti labo uzocela nje ukumnikeza phefumulo u-anti uyawazi umsebenzi awuzele enziwa umdawolo wokuqala usazondlalela umsebenzi azowenza ngaphambi kokuthi ninikeze umbangelo yedwa wabo asiphethele inkonzo bengicela nisinikeze u-anti aphefumule emzini kaNkulunkulu sizilayo. Amen. Sina nginethemba nomama ngokuhlukana kwabo kanye nebandla lonke. Baba bengisenkonzweni emnandi bese kwenele ngakumina ngendlela inkonzo emnandi ngakhona nami ngifisela ukuthi engathi inkosi ngakhumbula emndeni yami lelo thubi nomhlaba. Ngizokhuluma kodwa nje. Makhosazana ngizotshela nina ngoba inina iqembu elikimi. Mangicabanga ngowesithathu lo nyaka kwafika umfana lapha kumina kwakungena uJulayi. Lo nkosana wayekade elana ekhala emphefumulo. Uthi lo mfana anti sengikufune ngaze ngakuthola ngiphuma le emampondweni. Uthi kade ngisekhala emphefumulo ngiyofuna indlela zokunikelela imndeni yami lelo thubi lomhlaba. Uthi kodwa ngithema ngifikile ngakhuluma nabashumayeli bangiyalela ukuthi kufanele ngenze njani. Uthi ngithema ngifike ekhaya ngithi ngilele ebusuku. Yathi imndeni yami bafika amakhehla amadala. Athi uzosinikelela kanjani wena ngokumbathe nenkosazana. Manje ngakho lento makhosazana ngizokhuluma yona kuphela. Uthi ngibese ngatshela amakhehla ngithi ngimbathile nayo impela inkosazana kodwa ngiyonanga ubuntombi bayo. Athi lamakhehla ubuntombi benkosazana ibulahla mhla ivuma umfana yathi ngiyakuthanda ingakalali naye. Makhosazana ingcuphe le. Ubukhosazana buyingcuphe. Uthi lo mfana-ke abesethi lamakhehla uzohamba kuye ebuhleni kanti intaba uyena umfuna uzumthole uyena ozokutshela ukuthi kufuneke wenze kanjani. Uthi ngehle esitobhini ngihamba ngikubuza anti intaka sengize ngafika la. Sengiyamtshela ukuthi cha ngoba uyinkosana wona inkosazana kufuneka imbuzi ey'ntathu eyokugeza ithempele eyokugeza ubaba eyokugeza isiphula
Ufune ku-50 rand okusula igama lakho lenkosazana esipholi. Ngikhuluma ngenkosazana eyintombi engonakele. Ufune ku-50 rand okusula igama lenkosazana esipholi. Ufune ku-1000 wemvunulo ngoba isophinde ibeke ekhalo layo. Ngase ngithi uyabona-ke inkosana ngikwazi ukudayisa ngomuntu bami sengigugile. Le ngane usayithanda yini noma usayithanda? Wathi cha anti yona anginankinga nayo. Ngathi lalela-ke mase wenze konke lokhu oyicela ngokwangaphandle hhayi ngokwesonto manje ngoba isinjengengane ehlubukile. Uzoshada nayo futhi ngokwangaphandle ngeke imiswe yintombi ezinye. Makhosazana niyabothi indaba yethu ebucayi. Nithi nina wathu baba akuvunyelwane namhlanje. Sike sathetha icala ebuhleni lokuthi kuthiwa kuvunyelwane kukhona inkosazana eshumayela eJudiya lathi asikwazi lokho. Sahlawula sakhipha imbuzi nenkomo. Uthi ubaba bo-anti ngathi mina intombi umuntu mayeyithanda uthumela amakhosazana ayilandele. Angishongo ukuthi abakhuluma baze bavumelane baze bolala emahhotela. Sengathi ulimi lingaqonda abantakwethu okwethu ukukhosazana kunzima makhosazana. Umusuzu ukuthi umfana uyakufuna wena uyazi ukuthi uyamthanda noma uzomthanda. Ungasho ukuthi kulungile. Wothi sovumelane ebhentshini. Ngoba uma usuthi kulungile seniqome ne-message. Ebhentshini thina anti sesiyixhuse zenu. Nizinto nje izothatha ezobhalisa ithikithi ukuthi sesiyathandana vese kodwa kubonakala ukujwayelana kwenu. Ngeke ujwayele indoda kathi uyikhawula namhlanje usuyoshutha nayo wena. Uyishutha uze uyibambe. Uze uyibuke ebusweni. Hayi lona lifile lihle kakhulu makhosazana. Life kabi ngoba life ngathi thina bo-anti songena esihogweni singeniswe yinini abantakwethu. Sengathi singaqonda ingane zami nyezwa. Uma uyintombi uba yintombi enolaka ngabafana. Futhi uma uyintombi yangempela umothi umfana uyakulandela ukala ngisho umbamba ngamawashingi. Nawo otamatisi nje bafowethu yindaba. Intombi yamanyathamba ngithambela abafana kwenze njani? Webantakwethu manje uantaka kenze muhle. Kodwa bangaze ngisho umfana ukuthi ngiyamthanda. Futhi ngiye ngithi mhlawumbe uShembe wayekwazi akwenzayo ngami. Nangumndeni wakithi. Makhosazana amahle sibalekile enkosini. Njengoba sizohamba siye kuJanuary asasesikhishiwe kuJanuary ukuthi uphumile. Uma uphuma kini phuma wazi ukuthi emhlanganela uyibangani. Phuma uphethe izinto wazi ukuthi ziyasebenza esontweni. Kodwa nina nithi sohlangana ebuhleni namadoda. Nawathanda kangaka amadoda nazalo nagonile yini. Inkosi engathi ngasikhumbula abantakwethu. Ngoba lokuthanda kwethu abafana basazalwa namhlanje. Abakaphela abafana basazalwa. Ngiyasazi isono sentombi sokuqala ukuthi indoda. Angani Mshumayeli. Ukuthi angihlali nabo no25 akuyona into engiyijwayele ngoba ngumuntu ohlala ebhizi. Kona kuyadinga ngelinye ilanga sibe nosuku lethu. Ike sikhulume nje sodwa sizintombi zakulelizwe. Ngoba ngiyabona kona ukuthi cha kuyaxeka. Intombi engahambi nabafana nomfowabo ebuhleni ngoba ingelosi iloba idisoka lakho lena. Umfowenu wakwenu ongahambisani naye ebuhleni. Namhlanje kwenzakalani? Weyintombi nagcwala amagama. Cha, ngiyabonga Mshumayeli inkosi lusithele ngizwile. Inkosi enkulu yasebuhleni kwabaNazaretha. Izwi le lithela umvangeli akavala
sengiphakamela lokho-ke ukuvala. Siyawabonga wonke amazwi asekhulunyiwe. Inkosi wakusise bonke asebekhulumile. Angicele ukuba siphindisele uNkulunkulu ngesabelo somakhulu amabili neshumi nanye 211. Nkosi wabusisa ukuphakama kwabangcwele. Emva kwesabelelo umvangeli hlomuka uyoke sesibusise. Amen. Bese tweswe Tina Inkosi. Sale
Ah.